Yiero ma kor gwenge duond bura mar UDA ichano timo odiechieng' ma kiny e kaunti ma Mombasa. Moko kuom jogo molab dhogi ndong' ne kombe yierono dwaro mondo yiero ma kamago ochor nyime ka giywago mibadhi mokwako yierono. Giyango ni nyaka sani pok giyudo ler moromo ewi yiero ma kamano, ka bende gichich ni chal ka gima nying moko kuom jok ma gidhi piem godo osechwal ne jok matayo yiero. Jochungo bende okwayo tend duond bura mar UDA mondo donjre wachno e neno ni yierogo otim e yo makare. Na hii list inamaanisha hata election ya Saturday itakuwa haina maana, itakuwa tu ni formality. For that matter, tumejiondoa sisi, tumejiondoa kwa upande wa hiyo election, maana si proper election. The most important thing, hiyo election iwe nullified na isiendelee. Wamechukua zile data akawapatia, wanapigia watu simu mpaka delegate wetu, wanawaambia kuwa utapigwa kura na washajipanga, kwa sababu kisawa lazima sisi leader ambao tulikuwa tusimama tuitwe, tujue vituo ni vingapi na kina nani wanasimamia hizo kura. Ni kuwa wale baadhi yetu tulikuwa tunashindana nao, wamesema wameenda Nairobi, wamepeleka majina na wamepasishwa kama wao ndio viongozi. Sisi tumesema hiyo uchaguzi hatutaki, na kama haitapangwa na ipangwe na njia nzuri, tunaona hapa itakuwa ni kuchezwa na itakuwa ni kuchezeana.